ma Naivasha, Kirima e kaunti ma Nakuru norochore kuom seche adek tok jodak mag gweng' ma Karati dino yo ka gibago ng'anyo e apayano ewi timbe mag maundu ma gikoni medore e gwengego. Jodago koro chiwo milome mar seche 48 ma ne tendo obila ma kono mondo mi olok apisas te mag obila matiyo e tesend obila ma Karati kaachiel kod jotendgi. Gwengego kokalo kuom jogweng' kata jogweng' olero ni chiegni mier te e gwengego oseyudo midhiero kaluwore kod monj ma kinde ka kinde mar jokwath makwalo jamni kaachiel kod mwandugi e dukni. Giwacho ni gisechwalo ng'ur margi tesend obila ma Karati, kata kamano ok dewgi ka ruoth ma gweng'no kende ema osebedo ka chopo kuomgi e kinde mag masira. Tumekuwa kila wakati tunatoka usiku, especially mimi kwangu ng'ombe zangu zinalala kwa nyumba, wamekuja zaidi ya mara 5. Hata mkikuja mtakuta already nimezijengea nyumba, zinalala kwa nyumba. Kwa hivyo wananchi wakaamua lazima wakuje wafunge barabara, maana tumekuwa tukijaribu. Especially tukiitana, chief ni yeye tu peke yake huwa anatoka usiku, au wengine security huwa watoki. All of that kama 2 weeks ago or a month tukashika wezi ambao walikuwa wanaiba ng'ombe. Wamekuwa wakija every day. Wanakuja kwa manyumba zetu na wanatoa ng'ombe zetu. Kuna mahali tunaitanga kwa Njeri, wakaingia hapa na wakashika probox ambayo ilikuwa imeiba hizo ng'ombe. Tuangia sasa hiyo hatujai sisi sikia ripoti ni aje, although tunaambua kwamba iko kwa serikali. Hapa kuna kijana mmoja ambao tunaita Wawero, duka yake na ni the immediate shop yenye iko karibu na security yetu, ndio ikafika ilitolewa mabati jana na wakaiba. Nataka hawa askari wenye wako huko hatuna security hata kidogo, waondolewe tuletewe wenye wako na security ama tubaki peke yetu.